Hoćemo vidjeti popularnu Hercegovku koja je trudna. I koja je u emotivnoj objavi pokazala je partnera kojeg je dugo skrivala. Popularna Hercegovka je trudna. Jer Hercegovke mogu biti trudne. Ha? Ja nisam znao da mogu. A popularne Hercegovke? Pa ona još više. Vidi popularnu Hercegovku. Po čemu znamo? Po ovom nosu. Buraz. Pogledaj. Bosansko-Hercegovačka, a sad je Bosansko-Hercegovačka. Pjevačica Antonija Čerkez u emotivnoj objavi otkrila je da čeka prvo dijete. Popularna Hercegovka. U nježnom editorijalu snimljenom među zelenilom i sjenama drveća Antonija blista s osmijehom na licu i rukama na trbuhu, a uz nju i partner koji ju zaljubljeno ljubi u kosu dok ona drži crno-bijele snimke ultrazvuka. Popularna Hercegovka. Znate ko je ovo? Popularna Hercegovka. Ne, vidiš, odmah vidiš da je popularna ovako kad je pogledaš, jel? Hercegovka. Pa naravno. Nepopularni. Najljepše stvari u životu dugo ostanu skrivene, čuvaju se u tišini, od pogleda, od buke svijeta. Do sad se svoju najveću radost nosila tiho, zaštićeno i nježno. Koliko god je to bilo moguće, započela je popularna Hercegovka. Ali sada je srce postalo preveliko, jer neka se ljubav ne može zadržati samo za sebe. Neka ljubav raste, u svakom smislu, i sada je došao trenutak da podijelim sa svima ono što je već mjesecima u ovom srcu ispod njega. Najposebnija mala tajna dolazi uskoro, ljubav poput ove je zauvijek i nepobjediva je, zapisala je pjevačica u opisu. Wow, vidi trbuh popularne Hercegovke. Ne trbuh, popularne Hercegovke. Čekaj dok sazna da može napraviti s rukama srce na trbuh. Gle, malo je falilo. Čekaj da otkriješ tu foru. Ne, ali čekaj da otkrije tu foru, buraz. Gle, malo je falilo. Možda sljedeće dijete će skužiti da to može. Na sljedeći slici. A ne kužim zakeo, nije skinuo, onda te hlače bar do kraja. Popularna Hercegovka i njen dečko, muž. Wow, neki popularni Hercegovac. Wow, imaju slike sa ultrazvuka dok se nježno ljube u parku na klupi. Wow, ona nježno gleda u nas dok on gleda u daljinu, a ona drži neke crno-bijele snimke. Wow, šta je to? Popularna Hercegovka. Antonija se nedavno zaručila u New Yorku, a svog partnera vješto skriva od javnosti, no ipak je sada napravila iznimku tako što ga je prvi put objavila na svom profilu, ali s leđa. Jaru sram, tam neki Amerikanac buraz hoda s bosankom, znači totalno ga brije sram buraz moja, 100% onak. Jela? On je od svih tamo u New Yorku našao neku bosanku, buraz, onak kad te hoće život, frende moje, ono, pogledaj bok te, kao ona neka reperica, ali sada je popularna bosanka, koja je trudna. Popularna bosanka. Wow, popularna bosanka.